Gosti iz Izraela žele da upoznaju kulturu srpskog naroda i kroz posjetu Bogomoljama. Njihova delegacija obilazi znamenitosti srpske duhovnosti i kulture, a najavljuju se i bolje veze sa Izraelom. בביקור שלנו אנחנו כבר ביום הרביעי של הביקור. Mi smo jako počastvovani i srećni činjenicom da možemo da posjetimo nekoliko vidova onoga što čini raznolikost srpske kulture i ovog područja ovde. To upravo jeste način našeg boljeg upoznavanja. של שני העמים. Izraelska delegacija prilikom posjete Liplju istakla je sličnu sudbinu i povezanost između srpskog i izraelskog naroda u prošlosti. Bilo je riječi i o zajedničkim planovima za budućnost. Oni su rekli da će biti ambasadori u svojoj zemlji, pa i širom međunarodne zajednice da dokažu da Srbi su svoji na svome. Kao rezultat ove posjete, sutra će biti potpisan memorandum o saradnji nekoliko izraelskih organizacija sa Savezom logoraša Republike Srpske. U Savezu se nadaju obostranoj koristi i širenju istine o srpskom narodu.